Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Malik rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fi daraini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. As-sadisu ansaro al-mutadarik. Bahar anu ke-16 nu terakhir nyaeta bahar mutadarik. Napa ngadingaranan bahar mutadarik? Sabab tuh bipathiro nya bisa mutadarok, bipathiro atawa bikasriro. Sumia bidalika dingaranan mutadarok li annahu tadaraka bil ahpas anal halil, sabab bahar anu terakhir ieu bahar anu nyusul kana bahar anu 15. Menurut pendapat Imam Ahpas. Menurut Imam Khalil mah nyaeta aya 15. Gitu. Wa ajzauhu fa'ilun samana marratin, ari wajana bahar mutadarik teh fa'ilun 8 balikan. Walahu arudoni ieu bahar mutadarik ngagaduhan 2 arud, wa arba'atu adrubin sareng 4 pirang-pirang dorob. Al ula nu awal arudna tamah wa darbuha dorobna. Dina arud nu awal misluha sami sacara arudna nyaeta tamah. Berarti wajana teh kieu cenah. Fa'ilun 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 fa'ilun. Jadi antara bahar mutaqarrab sareng bahar mutadarik eta aya kemiripan dina segi wajan. Cuma ari mutaqarrab mah fa'ulun, ari mutadarik mah fa'ilun. Gitu beda dina wajan tapi dina lagunya kitu sami. Wa baituhu tina arud nu awal teh Ja'ana amirun saliman solihan badama kana min amirin. Wa asaniyatu majzuatun sayhatun, arud nu kadua majzuatun sayhatun dibuang sawajan baris sohe. Wa drubuan salah satun dorobna yatilu, al awalun awal majzuun dibuang sawajan mahbunun tur kakenan hoban. Ai hoban teh ngabuang huruf kadua nu sukun. Murofalun kakenaan ku tarpil. Tarpil teh nyaeta nambahan sabab hopip kana akhirna wajan. Mahbunun hoban dibuang ayeuna huruf kadua. Fa'ilun alif dibuang jadi fa'ilun. Kakenaan di ku tarpil, tarpil teh nyaeta nambahan sabab hopip kana akhirna wajan jadi fa'ilatun. Jadi tamahan tun fa'ilun, fa'ilun ditamahan tun jadi fa'ilun tun. Nun adina fa'ilun tukerkeun kana alif jadi fa'ilatun. Jadi tartibna wajan teh kieu. Fa'ilun 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 fa'ilatun. Wa baitu baitna tina dorob anu tina arud nu kadua. Darusu dabisari aman qad kasal balal malawan. Gitu cenah.
Tada laguna kitu cenah mamanawian ayeuna cocok sareng lagam nu diajarkeun ku Imam Khalil cenah kitu tadi. Asani majun mudalun dorob kadua di bangsa wajan ke kanan ku tadjil teh nambahan huruf sukun kana akhir wa tad majmu. Itu jadi tartib wajan kieu. Fa'ilun 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 fa'ilan wa baitu baitna tekieu hadihi daruhum akfarat am zaburun mahat hadduhur. Salisu dorob nukatilu misluha sami sacara rudna majzuun sohihah majatun sohihah cenah. Rudna majatun sohihatun berarti fa'ilun sami wajana fa'ilun wa baitu baitna kif ala darihim wabkian baina atlaliha wadiman wal khabnu jeung ari hoban fihi dina bahar mutadarik hasanun eta bagus baitu bait hoban baitna tina nu khoban tina arud anu tina ayeuna dorob anu katilu baitna teh Quratun turihat bisawali jatin fatalaqafa rajulun wal qat'u jeung ari qata fi haswihi ing dalam tengah-tengah mutadarik jaizun eta wenang di qata tengah-tengahna wa baitu baitna qata mali malun illa dirhamun au bardaun idzakal adham wa qad ijtama jeung teman-teman parantos kumpul koto jeung hoban dina kaul syair cenah terakhir kaul ieu syair wa baitu baitna ieu syair baitna nate kieu cenah zummat ibilun lil baini duha fi ghaurani aman qad salaku cenah eta parantos ta sakitu bahar teh ayeuna nyaeta naon lugohna nya asabiu asarisu asarote barakang kaping 16 ikal mutadarik bar mutadarik wa jazaulun ta pira-pira wajan bar mutadarik iku fa'ilun wajan fa'ilun sama nomorotin 8 pira-pira balenan walahu arudani lan kutab kadue bahar mutadarik arudan tadrar arbatu adrubin lan papat pira-pira dorob al ulati kang awaliku tamatun kang tamah sampurna Odor buang teh dorob awalikum misluha umpamane ula wa baitun teh bait awal ula ja'ana wastaka ingsun sadasa pamirun kiamir saliman halekang salamat solihan tur kang soleh banda maing dalam selesai perkara kana tinemu ya makana ing dalam salagi tinamu ya ki amir min amirin saking mumusuhan asannya tu tayarud kang kaping dua iku mazwatun sayatun di bangsa jantur kang say wadroban te dorobesania iku salah satun telu alau te dorob kang awaliku majzun kang den bangsa wajan mah gunung turkanan hoban murafalun turkanan tarfil wabaitun albet awal
darun utawi umah darusuda utawi umah hekis ning Siti Suda bisahri aman iku bisaran ing dalam pinggir laut aman. Kode kasaha teman-teman ngangguan yadar, teman-teman ngangguan ingdar opo al balahi karuksakan, balal malawan te karuksakan laut siang wengi asalnya tai kang abeng iku mazun dan bangsa wajan mudal anturakan tadi wa baitun betsani hadihi utaiki iku daruhum umahya kaum akbarot halikang kosong yadar am zaburunan atau utawi kitab zabur mahat hakang alabur ing zabur opo dahuru mangsa asal utawi darab ngabing telu iku mislom pemanesan wa baitun bet salis iku kif liran siro ala darihi mengatasi umahe kaum wabkian lan nangis temenan siro baina atlaliha ing dalam antara patilasane darihim wadiman lan tanah diman wal habnu te hoban ping dalam bahan mutadari kekuasaan bagus sobatun bet khoban iku kurotun te utawi nah di tanganna kurotun biromul mumalahwaya ma'rufatun iku kurotun utawi kurroh turihat kang den tibakan ya kurroh bisoli jati ing dalam piro-piro bisawali jati nyungsun betul sadua lama ya bisawali jatin kalawan piro-piro itek fatalako fahamangka Fatalakofa mangka nganggo ing kurroh sapa rajulun wong lanang rajulun mangka kari-kari wong lanang wal qatulan te koto piasing dalam tengah-tengah bar mutariku jaizun kang menang mabet koto iku malun ma ora nali iku te kudu ingsun malun te harta ila dirham nang sadirham au bardauna atawa atau kang bangsa Turki da kau tahu mengkono-kono au bardauna iku ala hadham pero kang hideng wa qad ijtamalan teman-teman kumpul kotolan oban obat bet sair iku zumat den talian opo bilun onta lil baini karena panas duha ing waktu duha rotiha ing dalam jurang tanah kang legok ing dalam jurang tanah tihamah qad salaku kang teman-teman lumaku ya kaum wallahu alam bisawab al-fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim